Ndabashimira ko munteze amatwi. Nubwo bizwi ko inkoko iri wabishonda umukara, ariko mu gikombe cya Afrika umukara wasanze inkoko iwayo urayishonda. Umugabo bamusanze we mu rugo bamukubita igipfunsi mu mashanya. Yitabaje abaturanyi baramutabara bamutiza n'inkoni, ariko birangira ya nkoni muvunikanye. Barakomeza baramukubita bamukura n'amenyo. 11 b'abazungu ba Maroc babambikiye urubwa imbere y'abafana babo. Mwabuze ngo kumwe mutari abanyafrika ngo ahubwo muri abazungu. None niba mutari abanyafrika kubera iki mwashakaga gutwara igikombe cya Afrika? Muvuga ko ngo twe dufite urugwirabura turi inguge. None kubera iki ngugeze abatwaye igikombe? Ngaho nimba muri abazungu nimugende muzunguze iyo mirizo yanyu muryame. Damaye uramenye ako kantu ni kabi. Uriya musifuzi wadusifuriye arakajya mwirimba bura bamushingura garuke. Yaradukoze mu mufuka yo gakurwa mu nda n'igitika. Inka y'umwami Ibrahim Diaz yari i Madrid yagombaga kumukurikirana. Nasubira i Madrid ajya guhabwa bunka abandi bose. Twe turi abanyafrika babyemera. Mumeze nka ba munyeshuri ugera ku ishuri agatangira kwihakana ababyeyi be, bamutuma ababyeyi agatira ababyeyi adashaka kugaragaza umubyeyi we kubera ko ari mubi kwisura cyangwa ashaje. Mugomba kumenya ko abirabura turi biremwa byahawe umugisha na Nyagasani. Ngaho Jean Jacques wanyu wari wigize ngabo y'isonga nabasubiza amafaranga yanyu mwari mwamuhaye kubera ko ngo yasifuraga amafaranga ari mu isogisi. Ayo niyo magambo y'abakinyi ba Senegal nyuma yo gusanga Maroc wabo bakayitsinda kuri finali. Wari wafashwe nk'umugambanyi. Ubu niyo ntwari iri kuririmbwa na buri muntu wese muri Afrika. Yitwa Sadio Mane. Buri mukobwa wese muri Afrika arimo aririmba ngo Sadio Mane turamutse duhuye naguha inshuro igihumbi, kubera ko Sadio Mane yabaye intwari atabara ikipe ya Senegal mu gihe umutoza wayo yafashe icyemezo cy'ubugwari cyo gukura abakinyi mu kibuga. Sadio Mane yafashe umwanzuro wa kigabo asaba abakinyi kugaruka mu kibuga ati nimuze dukine ikirabatura nk'umuti. Umupira w'amaguru si intambara kandi Imana ibibirimo, iyo wakoze neza ubona umusaruro mwiza. Ni mu mukino wa nyuma w'igikombe cya Afrika AFCON wahuzaga Senegal na Maroc, bikarangira habaye igitangaza Senegal itwara igikombe Maroc. Ni AFCON mu rurimi rw'icyongereza cyangwa se African Cup of Nations, mu gifaransa ni CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Total Energy African Cup of Nations kubera umuterankunga wayo. Ikinyobwa cyitwa Energy nicyo gitera inkunga iri rushanwa. Iri rushanwa bwa mbere rikinwa ryari kimwe mu 1959 ku itariki 10 z'ukwa kabiri. Gikinirwa mu gihugu cya Sudani, gitwarwa n'igihugu cya Misiri ari nacyo kifite inshuro nyinshi. Misiri imaze gutwara iki gikombe inshuro 7, ni gifite inshuro nyinshi. Ku nshuro yaryo ya mbere ryitabiriwe n'amakipe 3: Misiri, Sudani na Ethiopia. Afrika y'Epfo nayo byari biteganyijwe ko yitabira ariko iza gukurwamo bitewe na politika y'icyo gihe yari muri Afrika y'Epfo. Irushanwa ryagiye ryaguka kuko mu 1998 byageze ku makipe 16 gusa. Nigeria yikuramo hasigana amakipe 15 abari yakina icyo gihe. Ni nako byageze mu mwaka wa 2010 ubwo igihugu cya Togo kivanaga mu irushanwa nabwo. Mu mwaka wa 2017 imiterere y'irushanwa yarahindutse. Amakipe 16 agashyirwa mu matsinda 4, amakipe 2 ya mbere akaba ari yakomeza mu cyiciro gikurikiyeho. Mu mwaka wa 2019 nibwo amakipe yavuye kuri 16 agira ku makipe 24. Ibihugu 54 byose biba bigomba guhatana, hakavamo amakipe 24 yitabira iki gikombe. Igihugu kiyifite inshuro nyinshi ni Misiri, yagitwaye inshuro 7 zose. Cameroon niyo ikurikira kubera ko igifite inshuro 5, Ghana igakurikiraho inshuro 4. Kuva irushanwa ryatangira gukinwa ibihugu 15 nibyo bimaze kuryegukana. Igihugu cya Misiri kigeze gukora amateka yo gutwara irushanwa inshuro 3 zikurikiranya: 2006, 2008 na 2010. Misiri yari ikomeye cyane icyo gihe, yatsindaga umwisi n'umugenzi. Mu mwaka wa 2013 iri rushanwa ryarongera ihindurirwa imiterere kugira ngo ritabungamira igikombe cy'isi. Igihe uyu mwaka ryatangiye ku itariki 21 z'ukwa 12 mu mwaka wa 2025 kugeza itariki 18 z'ukwa mbere 2026. Ryitabiriwe n'amakipe 28 arimo Senegal, Mali, Misiri, Maroc, Tanzania, Uganda, Guinea, Cote d'Ivoire n'izindi zitandukanye. Iri rushanwa rigitangira amakipe yahabwaga amahirwe na 5: Nigeria, Maroc, Cote d'Ivoire, Misiri na Senegal. Ayo niyo makipe yahabwaga amahirwe ko bayatwara irushanwa, ariko kandi hakiyongeraho na South Africa na Congo nubwo zavuyemo rugikubita. Maroc na Misiri zazaga mu myanya y'imbere mu bashobora gutwara irushanwa. Impamvu nuko iri rushanwa ryabereye mu Barabu. Ubundi uvuga ko igikombe cyose cyakiniwe mu Barabu, uko byagenda kose umwara bagomba kugitwara. Maroc irangajwe imbere na Ibrahim Diaz wa Real Madrid, Achraf Hakimi wa Paris Saint-Germain, El Nesri wa Fenerbahce na El Kaabi wa Olympiacos ntabwo yahiriwe muri iri joro.
Senegal irangajwe imbere na Sadio Mane wo muri El Nassr yo mu gihugu cya Saudi Arabia, Edouard Mendy wo muri Al Ahly mu gihugu cya Saudi Arabia, Kalidou Koulibaly ukina muri Al Hilal mu gihugu cya Saudi Arabia, Basari bo muri za Tottenham, ba Pape Gueye bambaye bo muri Paris Saint-Germain yarayitwaye igikombe. Ariko kandi Misiri nayo irangajwe imbere na Mohamed Salah wo muri Liverpool, Marimushi wo muri Man City, ba Mustafa Mohamed na ba Sobi bo muri za Pyramide iyo yavire muri gikubita. Ntitwakwibagirwa Nigeria yaba Victor Osimhen ukina mu gihugu cya Turukiya mu ikipe ya Galatasaray, Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, Alex Iwobi, ba Simons, umunyezamu ukomeye wa Bali, Eko Adams, Bandidi n'abandi. Ntitwakwibagirwa kandi Cote d'Ivoire ya Wilfried Zaha, Amadou Diallo, Jean-Michel Seri, Frankesi Fofana n'abandi. Ariko kandi ntiwakwibagirwa Congo ya Chancel Mbemba, Elia Meshake, Samuel Mutusami, Cedric Bakambu, Maswaku n'abandi. Indi kipe ikomeye yarimo na Nigeria yaba Igamane na Riyad Mahrez. Ariko kandi ntitwakwibagirwa abaturanyi bacu Uganda na Tanzania. Uganda yari irangajwe imbere na ba Alan Okero, ba Sekiganda, ba Semugabi, ba Khalid Aucho, umunyezamu Denis Onyango n'abandi nabo ntibahiriwe. Tanzania nayo yari yobewe na Faisal Salum Feitoto, Mohamed Hossein Zimbwe, Mbwana Ali Samantha, Simon Musuva, Kibu Dennis, Bakari Muamnyeto n'abandi nayo yavuye muri gikubita. Igihugu cyavuye mu bikabaza abantu benshi ni igihugu cya Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire irakomeye cyane ku buryo abakinnyi hafi ya bose bayo bakina mu makipe akomeye ku mugabane w'Uburayi. Ntitwakwibagirwa kandi Cameroon ba Christian Basogogo, ba Brian Mbeumo, ba Christian Kofane n'abandi nayo yavuye muri gikubita. Abantu benshi bakiri ku rurondogoro bati yagombaga no gukomeza, kubera kwirakomeye. Amakipe yageze muri kimwe cya kane ni 8, aho Mali yahuye na Senegal, Cameroon igahura na Maroc, Misiri ihura na Cote d'Ivoire, Nigeria nayo ikuramo Algeria. Muri kimwe cya kabiri hagezemo amakipe 4, Maroc, Nigeria, Misiri na Senegal. Nibwo Senegal na Maroc zageze ku mukino wa nyuma. Hagipanga umukino wa nyuma Senegal na Maroc, abantu benshi baravuze ngo Senegal igiye gukurwamo, Maroc twari igikombe. Maroc niyo yahabwaga amahirwe yo gutwara iki gikombe. Impamvu nuko Maroc ikini imbere y'abafana bayo mu gihugu cyayo, ikirere imenyereye, ikibuga imenyereye, kandi ikaba yari ifite n'abakinnyi bakomeye. Ariko kandi Senegal yagaragaje imbaraga zidasanzwe mu mikino y'amatsinda ndetse no gukuranwamo. Ifite abakinnyi bakomeye kandi bakuru. Abakinnyi ba Senegal ntabwo ari bo bwa mbere batwara iki gikombe. Ni abakinnyi bakuru bagiye batwara ama-Champions League y'Uburayi, bakina imikino myinshi y'igikombe cy'isi, bakuze mu mutwe, bafite experience ihagije. Maroc iyo imbere na Brahim Diaz w'umwana ukina muri Real Madrid, Bashirafu Hakimi n'abandi ntago baje guhirwa. Umukino ugitangira Maroc yatakaga cyane, ukabona ko ari n'itandukaniro rya Maroc na Senegal. Ariko kandi Senegal nayo yacishagamo nayo ikataka. Ab'imikino y'amahirwe bahaga amahirwe cyane ikipe ya Maroc. Nta yindi mpamvu yatumaga bayiha amahirwe nuko bizwi ko umwarabi yari wabo atapfa kwatsindirwa. Umwarabi yari mu gihugu cye akora ibishoboka byose n'ifirimbi kamuvugira, ariko ntapfe kwandagara cyangwa se ntapfe gukorwa n'isoni. 11 babanje muri Senegal ni umunyezamu Edouard Mendy. Mu mutima wa defense harimo Moussa Niakate ndetse na Papi Matessar. Uruhande rumwe rwacagaho Diouf, urundi ruca Antoine Mendy. Hagati mu kibuga hari Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye na Lamine Camara. Kuri atake hari Nicolas Jackson, Sadio Mane na Ndiaye. Maroc yarirangaje imbere mu izamu na Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Hassina Aged na Nazer Mazraoui muri defense. Hagati mu kibuga hari El Ainahi, Azilawi, Brahim Diaz, Saibari na El Kanusi. Bari batakishije umwataka umwe, Ayubu El Kabi utanahiriwe muri uyu mukino kubera ko n'amahirwe menshi yagiye no gutera mu izamu. Abanyamaroke bari imbere y'abafana babo n'isifuri yabavugiraga, bari bize ko iki gikombe baragitwara. Yewe no gukina kwabo wabonaga bafite icyizere cyo kuko byagenda kose igikombe baragitwara. Ibintu byaje kuba ibindi ubwo ikipe ya Senegal yasindaga igitego, umusifuzi akacyanga atagiye no kuri VAR ngo baraririye. Abanya Senegal basa nk'abakubiswe n'inkuba. Ariko si Senegal gusa na Afrika muri rusange, Afrika yose babaye nk'abakubiswe n'inkuba bati iki gitego cyanzwe gite kandi batagiye kuri VAR. Abanya Senegal barakomeza barihangana bagoma mu kibuga. Iminota 90 y'umukino yaje kurangira ari ubusa ku busa ku mpande zombi. Nta kipe nimwe bashiye kwinjiza igitego. Usibye Senegal yakingije bakacyanga, umukino urangira ari ubusa ku busa. Nyuma y'uko iminota 90 irangiye baje kongeraho inyongera. Mu nyongera
nibwo haje kuca igikuba haboneka koroneri tumvikanywe ku mpande zombi. Bateye koroneri barakomeza barakina umupira ugeze mu rubuga rw'amahina, umukinnyi wa Maroc basa nk'abamusunika, umusifuzi asifura ngo ni penalty. Bakimara gusifura penalty buri wese warura aho ngaho yakubiswe n'inkuba ati umusifuzi iyi penalty ntabwo yagomba kuyitanga. Iyi ni soft penalty, zimwe muri penalty ziba zoroshye umusifuzi afite amahitamo abiri, kuyitanga cyangwa kuyireka. Batari kukiza kuri uyu musifuzi nuko atari kuyitanga kubera ko aho iminota igeze, uku ni uguteranya amakipe. Ababibonaga neza umukinnyi wa Maroc byasaga nkaho yigushije, ariko bagiye kuri VAR babona ngo yari penalty. Abakinnyi ba Senegal bose bahise bava mu kibuga banga gukina. Umutoza wabo yahise bahamagara arababwira ngo ntimujye mu kibuga. Abwira umuzamu Edouard Mendy ati ntujye mu kibuga ngo ujye gufatira penalty kubera ko ubu ubujura bukabije. Edouard Mendy yumviye umutoza, we na bagenzi be bava mu kibuga. Sadio Mane akibona ko abakinnyi be bavuye mu kibuga yinangiye umutima yanga gusohoka mu kibuga. We na Idrissa Gana Gueye babaye abagabo, baravuga ngo nubundi iyo byabaye biba byabaye, nubundi tuva mu kibuga bashobora kuzadutera forfait, ni mugaruke dukine. Abakinnyi bari bageze mu rwambariro, yewe n'umutoza yari yabagumuye arababwira ngo ntimusubire mu kibuga. Sadio Mane yafashe umwanzuro wo kubahamagara ngo bagaruke mu kibuga. Aramanza ajya gusuhuza El Hadji Diouf, umunyabigwi wa Senegal wagacishijeho muri ruhago. Yakomeje atonganya abakinnyi ababwira ngo mugaruke. Abakinnyi ba Senegal bari bageze mu rwambariro baje kugaruka basubira mu kibuga. Umunyezamu Edouard Mendy afata umwanzuro wo gusubira mu kibuga nyuma y'iminota hafi 20 y'akaduruvayo kari kabereye mu kibuga. Ariko kandi ku ruhande rw'abakinnyi ba Maroc wahabonaga inseko kuko bavuga ngo nimuva mu kibuga birarangiye tubateye forfait igikombe tugitware. Sadio Mane yafashe icyemezo cya kigabo. Abanyamaroke bumvaga ko igikombe bagitwaye byarangiye. Uwitwa El Nasri, Youssef El Nasri yafashe penalty abwira Brahim Diaz ati niwe bayikoreyeho kandi wowe ugomba kuba top scorer akirutera iyi penalty. Brahim Diaz wabonaga afite ubwoba, ariko kandi abantu benshi bagatekereza ko ashobora kwitsinda. Mu mitima y'abanyafurika bose n'abanyasenegal muri rusange bumvaga byarangiye igikombe cyatashe muri Maroc. Nta muntu n'umwe wari ufite icyizere cy'uko Brahim Diaz ashobora gusha penalty. Nta muntu n'umwe wiyumvishaga uburyo Maroc ishobora guhomba iki gikombe kubera ko ari amahirwe adasanzwe yari ibonye yagomba kubyaza umusaruro. Brahim Diaz yafashe penalty, ariko mbere yo kuyitera hazabye nk'indi minota 5 yo kumanza babitekerezaho. VAR zigahamagara, umusifuzi nawe akitaba. Abakinnyi ba Senegal niko bari mu kanama, aba Maroc nabo nuko ibintu birakomera. Abantu bati muri Afrika n'ubundi ibi ntibyabura, bati cyari kirangiye bitabaye. Ubundi bivuga ko umupira wa Afrika uba ugomba kurangizwa n'intambara uko byagenda kose. Ahubwo iyo urangiye nta ntambara zibayemo nibwo bari inkuru. Nayo intambara zibaye mu mupira wa Afrika iyo si inkuru. Brahim Diaz yashatse gutera umupira witwa Panenka, umunyezamu meda gukuramo. Panenka ni uburyo ujijisha umunyezamu ugatera agapira gato cyane kakanyura havuye, nta muvuduko mwinshi gafite ahubwo karimo ubuhanga bwinshi. Nibyo Brahim Diaz yashatse gutera, ariko umupira uramutenguha ubwo mu biganza bya Edouard Mendy. Abanyasenegal baraserebura, abanyafrika babirabura muri rusange bose bavuza induru. Abazi by'umupira bahise bavuga ko Senegal iki gikombe gitwaye. Bakimara kubona Maroc iwushije penalty bahise bavuga ngo iki gikombe kirataha muri Senegal. Umukino ako kanya bahise urangira kubera ko bakirangiza gutera penalty. Umusifuzi yasasifura ko umukino urangiye bahita bajya mu nyongera. Ubundi ari ku mukino wa nyuma iminota 90 ikarangira n'inyongera ikarangira ari ubusa ku busa cyangwa banganya ibitego runaka, bahita bajya mu minota y'inyongera 30. Iyo minota 30 yirangiye nta kindi kiba gisigaye usibye gutera penalty. Muri iyo minota 30 nayo bakina mu gice tubiri, agace kamwe k'iminota 15 n'akandi gace ka 15. Mu gace ka mbere ka 15 nibwo habaye ibitangaza, ikipe ya Senegal ibonamo igitego. Ni igitego cy'ubuhanga bw'uwitwa Pape Sarr yatsinze kidashidikanywaho, yewe kitanasabye kujya kuri VAR, aho yacenze ba munyugariro agatera ishoti mwiza muri komeye ku buryo umuzamu atamenya aho waciye. Abantu bati Senegal igikombe iragitwaye karabaye. Abanyamaroke basa nk'abakubiswe n'inkuba, bamwe mu bafana ba Maroc basa n'abarwayi ihungabana. Bati ibi bintu bitwayeho ni ibiki? Gusa umukino nuko waje kurangira, birangira Senegal itwaye igikombe. Sadio Mane ubari gufatwa nk'intwari ya mbere muri Afrika kubera ko niwe wafashe icyemezo cyo kugarura abakinnyi mu kibuga bari bagumutse. Igikombe kiba gitashe muri Senegal. 11 b'abazungu ba Maroc bataha bimyoze moso. Na n'ubu ibyishimo biracyari byose ku banyafrika birabura kubera ko Senegal yabahesheje ishema. Mu bintu byibasiye isi muri iki gihe harimo ibibiriko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito.
akorera mu karere ka Nyamasheke, ariko aho waba uherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo, wowe muhamagare gusa muvugane, aguhe inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera, afite umuti aguha wari warabaswe n'itabi ugahita urireka burundu kandi urabizi ko itabi bishobora kukwica. Atanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Atanga umuti w'uruhereko. Avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Atanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Atanga umuti wa diabete, uw'umwijima, uwa hepatite A na hepatite B. Atanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Atanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Atanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda? Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti